Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silin sang puya tukina COVID-19 din hunria thar bra shikai somni pani mu chu ani Land Revenue and Settlement Minister Pulal Rot Kim Hovin Mizoram chunga stamp duty lak turzat bithia thar chungchang ngai to ani Prime Minister Narendra Modi chuan BRICS Business Forum India Digital Economy chuan kumsang ni somni panga chon tor tlu leding on sang khata kai donati Afghanistan magnitude paruk point pakatana lir hinga wanga thiza chu sangkhat an tling to tukina COVID-19 ti hunria thar berami somni panin covision kai ti mu chuani a red test atanga mu chu ani sample test zongjong za jani somni pariat zinga za pariat point pariat pasirim positive a tundin huna shikai to zongjong za thi nuai ni si ni sangriat za seri somko pathum anni a nuai ni si ni sang seri zakwa somru pakwa enkol da manni to a enkol lai mek za somni pani omin dar kar somni palikala chung kha mi pakhatin hria thi puya avain mi za seri pani nan thi pui to ani mithing sang kha jela positive mu cho to za thi zani pariat ani a mi noi kha jela COVID-19 wanga nuna chan to za thi somruk pathum anga chut ani Cooperation Department changtu Minister Pusidar in sangan Mizoram chunga sanga in tawdel pelama state danga thon chuak theitura tanlak ba ka rin omna taimak na le cooperative society in thurolna apoimo ti asoi he thuini mina Mizoram Cooperative Fish Farming Marketing and Processing Federation Limited zo fish fed General Assembly voice som pariat na man puina soya Minister chuan zo fish fed in maso na tamtak sanga khoi tu te hnen athena wangin ahmalak to tero puyati a malam hunatan project lian jok te ngai tu chok turin cha ba ka sarkar po zo fish fed pui turin ain perengani ati a sanga khoya izona siam tu te tan sanga chi thale hrisela poimo ma sebera wangin achi thane thei dan kongte storage thane dan kongte zonga General Assembly thu pui chunun pui zel turin cha a zo fish fed ruai tu le member zongjong te chu anmani pol chunga mimal hlok na le therlo lo tu le ram le mi pui ma khuwa thira mala tu anni in shereng turin cha ani hein khoma hian zo fish fed managing director thar Dr OP Singh point he pol mlang na tlang pui le ma chopatar langa kumin zo fish fed General Assembly thu pui hi in total non cooperative society kaltlangin sanga khoiro ti ani a General Assembly district hun chang sia ha champhai scholarship mamit ser si patang te in society member sang te antela assembly annual audited report sang somni pakhat soi hov nale nalan fishery cooperative society limited bung fish farm CS limited na tangin report ngai thakani a bylaws amendment tur en hoba ka Aizawl khopui chunga sanga zorle laglu chungchanga zo fish farm limited in atheyanga ma lockdown turte soi ho ani Land Revenue and Settlement Minister Pularot Kim Hovin apissa Revenue Department how to 10 Mizoram chunga stamp duty lak turzat bithia thar chungchang nimin khan an soi hova Revenue Minister Pularot Kim chuan tundin huna stamp duty lak mek chu chan sang wangin en non tul ti asoya mi pui ngong na sa si lo le sarkar ta na thatho si masona thlen tu ni box si ngai tu angai ni ati a stamp duty ba ka mutation fee le registration fee te po en non tul thu soi ani ram leile shalani a anei tu anin thak thleng hian the Indian Stamp Act Mizoram Amendment noya stamp duty pe ka ngaya he stamp duty hi aram omna le aram man azirin re chang ne ni a he tianga re chang nei lo tur hiam kumsang ni sompru khan he act hi siam thatani a re thi za pani da to pani a amai ro chu ennon ngai omashriat ani wangin he dan siam thari man ani tari lova meeting a hin ennon le ni in are turte soi howani a atulang sarkar a malak sun zomani ang ram nei tu pass holder ming thak na poisa choi ngai mutation fee siam tha chungchang le di chang siam na registration fee siam tha chungchang te po soi ho ni im rotna sang ai thakani a meeting hian mi puitem di chang an siamin sarkar register poimo ti hi ria sen du thuta langin mi puite zirtino orzo ka kalpui po tulin an sia a rohman an siam halani liuthei shalna thuro chia ram le in hun le adang te in hlan chon le thil danga dit an siamin register zel hian anu zela harsana om thelaka ani himani ti ria im mi puiten hei hi ngai poimo se an du hle ani heng ba ka hin revenue department kai hnoi thila sarkar danding line a phalsak angin mi puite ta na phurit omlo nan deed writers license siama hemine te hna chau hian deed zia phalsak a tha thu soyani a mi puite ta na lo tura a fi po hi bituk a tha ti ani bok sarkar na thokin zom khom na pol Federation of Mizoram Government Employees and Workers FMGNW Council meeting tholania nei chuan
Dearness Allowance DA ti punjung chang sarkar karnan tun thla ni somni pasire tanga July ni khatleng bet dumbel ni se anti a om zia nei lo chuan malak sunjom zel dan tu rele ni se anti hemi chung chang an thu chu talan danin FMG NW chuan thilman to zel phushuk na na di epung thin chu central sarkar na thokten za somli anlak to line Mizoram sarkar na thok chuan za somni pariat an lamek ti an ta langa central sarkar na thokte anga DA anlak venan sarkar a voi engemazat an dil na in omzia an eri lo wangin sarkar karnan bets dumbel ni se anti ani sarkar na thok in delo na phushuk nan FMG NW General Conference ang somni pakata nei alo rel to angin pension kum somruk man mek chu kum somruk pahnia ti sang turin sarkar an ngen non ne bokani FMG NW chuan sarkar na thokte kum tin thi le pension in mi sang ni chuang an chuak zel ti ta lang bokin chumi te ai thok tur na thar lak kum som chunga om that phum feri silo wangin na thok tu te le na thoin na satakin ator zel thu te hetiang zelak kal chuan sarkar le an na thoin ator pha thei thu te an ta lang bok ani Nimin Khan Aizawl two-wheeler taxi association ten General Assembly voice lina Aizawl vana pa hola an manga he hun man puitu transport minister puti zalun tlonga chuan taxi khaltu te chumidang ta namal somna ni tum theu turina cha minister chuan taxi khaltu te chu an khalna konga midang te thungai changa du ambik le tukle standing re le tukte ti lo tha a du am fal bik lova midang te ta namal somna ni tum zel turina cha ani minister chuan taxi khaltu te chu ril thiang hlim zaidam na do theina le tei re peina te an ne poimo hle ati a inti pal chang on point hoi hom tak le zol do tak midang te ma chon turin acha ani he huna hian ATTA din tu te choi moina hun manani a chonhulama general body meeting nein general secretary loro de ka soidanin member sang hi zanga vel an kal khom ani voina tanga July ni sari inkar nei tur intensified diarrhea control fortnight IDCF ti hotlin dan tur soi hovin nimin khan si ha DC pulo sanglen hovin an thu khom IDCF hi no sen kumwa hnuailam sante no wanga thi an blona tura be pui thlang na ni a hemi chung hian si ha distrika no pang kumwa hnuailam sangruk zali somli pakhatin hena ORS de zinc pek vek tumani a si ha main center le PC politen an ere thewa he na hi an thok don ani report alan danin si ha distrika kumsang ni somni le sang ni somni pakha chungin sante no wangin no sen kumwa hnuailam thi anam lova kumina po hetiang tur hian ma lak tum ani Scholarship DC Pujon LT Sanga Kaishuna Noya Competent Authority for Land Acquisition CALA Scholarship District National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL Settlement Officer Divisional Forest Officer le Scholarship District Chunga 4 lane ina apal tlang turam nei tu ai otele khotlang shoi tu tenmin khan ani mkhoma he thut khoma hian NHIDCL ti chuan 4 lane kong siam na chu arang theng bera kalpui tan du thun soya mimal ta anga ngai mimal enkol ram le huan 4 lane ina apal tlang tur anin dik to ate chuan na tran thei tura mala wat turin thunei tu te an nge na 4 lane pal tlang tur Scholarship District chung khosang sanga changa ram nei tu ai local te chuan ram endik le te felani hnu po a na an tran thei tura ro man na ala fel thelo chu thia thiam haran ti thule har sana omta chin felwat ani theina na mala turin Scholarship DC chu an nge na Settlement Officer le Division of Forest Officer Scholarship District te chuan ramlak chungchanga dan ding lai hria tu sang sang talan na hunan neya ram nei tu ten en soiza na hunan mangbok ani Nimin Khan Sership District Jail Inspection Team 10 Sership District Jail an to a Sership District Jail Inspection Team Principal Magistrate Pirini lorem semi mar ho hian Sership District Jail chiatlang chu lam liama omchu an omna ruma to in kum sompret hnulam tang anom le omlo an fin fi ani inspection team te hian tang te chon thusena din muntele an thu boy ne me ka hriat du an ne te an zota case lian zual ne te chu central jail Aizawl ma thon thak an tul tur thu thrilin sersipa okil ro man ngai lo chi sarkarin ada thu te hril ani report chi talan danin tundin hmuna Sership District Jail a hian mi somnga phatan tang meka an zinga panga chu mei chenin pakhat chu fapom lai nei ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl changa puan ani Prime Minister Narendra Modi chuan BRICS Business Forum a India Digital Economy chuan kumsang ni somni panga chuan dollar tu leding on sang khata kai don ati internet kal tanga thu soya Pumodi chuan India chuan kongsang sanga ngai tu na thar manga thil siam chuak tu te apui thin ti soin drones energy thiang him le van sang am zena thlangin thei topin apui ati a India hotlin na hi technology mila ngai tu na le sum don na bultan lama mason ani thule COVID-19 thile nai point sarkarin mason ngai tu in rural tam takatina heba kain khovel thiam na manga sum le pai man ol samna lama po tran al rengani ati Pumodi chuan thileng
awangin khovel aindin thar le meka voina hian bricks ramte hian masona turin den hun poimo tak anlo ani atibok Afghanistan magnitude paruk point khatana lin hinga wanga thi chu mi sang khatan tling to a liam tor po sang khachanga chuang ani to disaster management ho tu de chuan mi thi le liam za thi anna punen ringa tlang ram chen chetak taka chan chu na tho me kani anti pon to angin lir hing na lai hun hi partika province a gian zerak nakai le barmal district te ani heti line india chuan Afghanistan chu sumle pai le thildanga apui tur thu apuanga external affairs ministry thupong tu chuan china thlanga wanga thi le hliam chi sarkarin ator pui thu asoi ani Chanchinthar cherti topnan atlang pui tukina covid-19 dimun che tharbera covid-19 rikai somni pani mu chu ani land revenue and settlement minister pulrot kim hovin mizoram chunga stamp duty lak turzat bithli thar chung changai tu ani prime minister Narendra Modi chuan BRICS business forum India digital economy chuan kumsang ni somni panga chuan dollar tluk leding on sang khata kai do nati Afghanistan magnitude paruk point pakhatana lir hinga wanga thi chu mi sang khatan tling to chuti zong chu Chanchinthar kan pon thai chu ani